Reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze bakunzi bacu ba Deep News TV, twizere ko mumeze neza cyane mu bice byose muherereyemo bigiye bitandukanye. Reka rero twongere tubahe ikaze mu makuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Mu nkundire rero amakuru yacu nk'ibisanzwe tugiye kuyahera hano mu Rwanda ara mu karere ka Nyamasheke. Kuri ubu abantu 5 batawe muri yombi bakurikiranweho kwiba ibiryo by'abanyeshuri. Inzego z'umutekano zo mu karere ka Nyamasheke zataye muri yombi abantu 5 bo mu murenge wa Bushenge, bakaba bakurikiranweho kunyereza ibiro 50 bya kawunga yari igenewe kugaburirwa abana biga ku ishuri ribanza rya Nyarutovu. Abatawe muri yombi barimo abatetsi 2 bo kuri ririya shuri, abanyonzi 2 n'umucuruzi umwe. Bafashwe ku mugoroba kuri uyu wa kabiri tariki ya 4 Ugushyingo 2025 ubwo abanyonzi 2 bari batwaye imifuka ya kawunga itamenyerewe ku isoko. Babazwa aho bayikuye, bavuga ko iturutse mu ishuri ribanza rya Nyarutovu. Semivumbi Samusoni na Kagibwami Emmanuel basanzwe ari abatetsi bahise bemerera ubuyobozi ko ibiro 50 byafashwe bagiye babigabanya ku ngano batekeraga abanyeshuri, kandi ko bari babyohereje umucuruzi wo mu murenge wa Shangi basanzwe baha ibyo bibye. Muri ubwo buryo bakagabana amafaranga nk'uko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bushenge Habumugisha ya Senta bivuga ati icyaha bahise bakemera. Bavuga ko babahaga ibyo guteka bo bakagenda babyetaho ibiro runaka bashingiye ku mubare w'abana babaga basibye nko ku minsi y'isoko, bakabikora gutyo kugeza bujuje imifuka ibiro. Umucuruzi witwa Iraboneye Jeanne ucururiza muri iyo santere ya Mugera mu murenge wa Shangi wahise utangwa n'aba batetsi. Bavuga ko yari inshuro ya 3 bakoranye muri ubwo buryo. We yemeye ko bwari ubwa mbere bari bakoranye. Aba batetsi bavuga ko bamuhaye ibiro 25 bya kawunga inshuro 2, naho kuri iyi shuro bakaba bari bamwohereje ibiro 50 kandi yari yarabishyuye ibihumbi 30 by'amafaranga y'u Rwanda. Bose uko ari 5 bahise bajyanwa kuri sitasiyo ya Shangi, ndetse n'iyo mifuka 2 ya kawunga bari bibye ibikwa kuri iyo sitasiyo mu gihe hari gukorwa iperereza ngo habaryozwe icyo cyaha bakoze. Gitifu yaboneyeho kugira inama abandi bakozi bo mu bikoni mu bigo by'amashuri ndetse n'ababaha ibyo gutekera abana ko bagomba kwitwararika kuko ubuyobozi buri maso. Ati turasaba abayobozi b'ibigo kujya bakurikirana bakamenya ibyavuye mu bubiko ko ari byo byatetswe. Abakozi bo mu gikoni nabo bagomba kumenya ko ibyo kunusura hari inzego ziri maso zitazabura kubatahura. Bivugwa ko aba batetsi ndetse nabo bafatanyije muri icyo cyaha ubwo berekezwaga kuri RIB ya Shangi aho bafungiye bagiye baherekejwe n'abanyeshuri bo kuri icyo kigo babaseka kubera kurya ibyo biryo byabo, kandi bamwe ari n'ababyeyi. Naho kandi mu gihugu cya Tanzania kuri ubu yakuyeho guma mu rugo inafungura interineti nyuma y'imvururu z'amatora. Guverinoma ya Tanzania yatangaje ko yakuyeho bimwe mu byemezo byari byarashyizweho birimo guma mu rugo n'ifungwa rya interineti nyuma y'uko habaye imvururu zakurikiye amatora ya perezida. Kuri uyu wa kabiri abaturage batangiye gusohoka nyuma y'uko leta itangaje ko igabanyije ibyo byemezo byari byashyizweho kuva ku munsi w'amatora, aho umutekano wari wakajijwe cyane mu gihugu hose. Ku wa mbere nibwo polisi yatangaje ko guma mu rugo yashyizweho ku munsi w'amatora yavanweho. Ibintu byatumye imodoka rusange zongera gukora nyuma y'iminsi y'ihagarikwa ry'ubwikorezi hafi ya bwose. Abaturage bagaragaye bari ku mirongo miremire kuri sitasiyo za lisansi aho ibiciro byari byazamutse cyane, mu gihe abamotari n'abatwara utumodoka duto bari batangiye gutwara abagenzi. Mu mijyi minini harimo Dar es Salaam haracyari umubare munini w'abashinzwe umutekano. Uretse iki cyemezo na interineti yongeye gukora nyuma y'uko yari ifunze kuva ku munsi w'amatora mu kwirinda ikwirakwizwa ry'ibihuha
ibihuha. Komisiyo y'amatora ya Tanzania yatangaje ko Perezida Samia Suluhu Hassan yatsinze amatora yabaye ku 29 Ukwakira n'amajwi 98% ariko ishyaka ritavugwa rumwe na leta Chadema ryavuze ko yabayemo uburiganya. Nabo kandi tunyarukiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuri ubu ngubu Tshisekedi yavuze ko yiteguye kwinjira mu gisirikare. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Kilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko yiteguye kuba umusirikare mu gihe ari ibyo igihugu cye cyasaba kugira ngo kibone amahoro. Ibi Tshisekedi yabitangaje i Cairo mu Misiri, aho aherutse kugirira uruzinduko. Ubwo yaganiraga n'abanyekongo baba mu Misiri barimo abanyeshuri bagiye kuhiga, abacuruzi, abakorera indi mirimo ndetse n'abasirikare bagiye mu myitozo, yavuze ko yiteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo RDC ibone amahoro kugeza naho byamusaba kuba umusirikare. Ati mu rwego rwo kurinda abaturage banjye niteguye gukora buri kimwe, yemwe no kuba umusirikare. Yunzemo ati sinabereye perezida gushoza intambara, abaturage bacu bakeneye amahoro n'iterambere, simagarariye iyi politike y'intambara. Nyuma y'aya magambo abenshi mu banyekongo bibasiye perezida wabo bamushinja kwibagirwa ko nubwo atari umusirikare w'umwuga ari we mugaba w'ikirenga w'ingabo zose za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida wa Presidence ya RDC yasobanuye ko Tshisekedi yatangaje ariya magambo mu rwego rwo kugaragaza ko yiteguye kurinda ubusugire bw'igihugu cye ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu karere. Uyu mugabo yatangaje ko yiteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo abaturage be babone amahoro mu gihe amaze igihe kirekire yaratakaje ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa RDC yambuwe n'umutwe mu 23. Ni mu gihe amaze igihe yarashoye za miliyari z'amadolari muri iyi ntambara, agura intwaro ndetse n'ibindi bikoresho byose bya gisirikare bigezweho. Bakunzi bacu rero ba Deep News TV, mu nkundire amakuru yacu tuyasoreze ahangaha, ahubwo tubabwira ati mujye munsi y'amakuru abona ahantu handitse ijambo subscribe cyangwa sabone kugira ngo nyine ujye uwa mbere mu kubona zino breaking news ziba zigezweho aka kanya. Mukomeze mugire ibihe byiza, amakuru yacu ya Deep News TV nakagaruka.